Mbak, saya mau beli masker. Iya. Berapa harganya? Yang ini 25.000, yang ini 35.000. Oh ya, saya beli 2 ya. Mohon maaf, tanpa masker dilarang membeli. Iya, makanya ini saya mau beli. Mohon maaf, aturannya seperti itu, Kakak. Kok gitu sih? Ah, ya udahlah. Mbak, beli masker, Mbak. Maskernya 1, Mas. Pakai dulu, Mbak, maskernya. Iya, makanya ini saya nggak punya masker, saya mau beli masker. No, Mas. No buying. 1 aja, Mas, saya beli, Mas. No, cari ke toko lain. Ih, gimana sih? Orang mau beli masker kok dipersulit, yang inilah, yang itulah. Paket. Jadi berapa harganya, Pak? Mohon maaf Kak, tolong maskernya dipakai. Iya, makanya sekarang ini saya mau beli masker. Iya, tanpa masker dilarang menerima paket Kak. Paket Asia. Bin, saiki lagi ndas kumat. Lah piye adikku ki nitip ke anake jenenge Tika 5 tahun. Isine bendino jajan lah aku duit kondi. Ya sabar, Dul. Ana apa? Nangis. Alah, nangis. Ki, mesti jajan. Ana, jajan 5.000. Tapi, Pak. Alah rasa tapi jajan cepet. Orang mbok teli isik, Dul. Alah iki kok nggo jajan mesti kan meneng wonge. Ya sing sabar, Dul. Sapa ngerti sesuk dadi rezekimu. Apa meneh? Dek Tika nangis kejer, Pak. Hah? Hanya ki 10.000. Wis kono nggo jajan. Alah ana tapi-tapian. Wis kono nggo jajan. Ndelokno. Aku ki sedina mesti ngetokke duit semono-semono terus. Mumet dasku. Dul, tak kandhani sik jenenge nulungi wong liya padha karo nulungi awake dhewe. Insyaallah untuk pahala ngono. Iya sih. Di piye adikmu Tika? Isih nangis. Pak, santeng. Bener toh? 5.000, 10.000 mesti anteng. Lah sik adikmu ning ndi? Yang jero sumur, Pak. Waduh, jaka bayi. Tika. Iki gara-gara kowe. Serengane gara PR kok ning sekolah nyontom neh. Ora diusaha blas kowe iki. Cekis kowe. Man, ngapa gue nyontoni PR karo Dul Kemit? Anu, Bu, ngamal. Wah, alasan. Ngamal. Nep, ngamal gini masjid. Nggih, Bu. Kowe sih senengane nyonto iki lho. Sekali-kali. Hei, Dul Kemit. Kowe iki meneh padha wae. Gara PR ki ning omah ora ning sekolahan. Anu, Bu. Aku saking betahe ning sekolah niki yo, Bu. Maksudnya? Sekolah niki tak anggap omahku dhewe. Lah aku ngarep PR yo ning. Duluan aja, Kak. Duluan aja, Kak. Iya, duluan aja. Duluan, Kak. Ya udah duluan. Duluan. Ya udah duluan. Duluan aja, Kak. Duluan. Duluan aja, Kak. Mau kemana Pak? Yang antar akuarium nak, buat makan kita. Ya udah, aku antar aja ya. Gak usah nak, kamu main PS saja. Main PS-nya bisa nanti kok. Udah aku antar aja ya. Gak usah nak, nanti kamu terlambat main PS-nya. Udah nggak apa-apa, ayo sudah, aku antar daripada bapak capek. Ya udah deh, kalau kamu maksa. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.